most of the asofo no do na say they are prophet because of say ye di bibi asabi etu ya adwuma na say di ka say bi tu ya adwuma say edifo sem no o na sika wo ba me nya kwa kire mo obu won oni edifo sem gift no wa ma wati asole no wa mo bia kwa gina kwan so no the information man no dey share come magicians omo mo kom motia omo mo kom tigali omo nyina be read dwuma no omo mo ti abosom so abosoma no e be read dwuma no say they are prophet omo the bible na to bosom no so omo so mo ye edifo ena asofo no bi ti say doctor Mesa Otabe no mo omo squad no omo so omo bia omo ti bible school e kire kwa fa so ye share kom edifo sem eni sanete edifo no nyame ne de adom ne ma wo yale wa yira kwan enye ne ena Otabe osi so ye bonu pa wo man no mo big respect but Article 99 cross 2016 Tama 2015-16 Tama edifo ni bi ehye nko wogan ha say John Dramani Mahama a oye NDC ni o te kunyam sa mampanyi ono kuma tamex moja woni sa no ye di efudaka makomako 99 aswa no ne yene Dr. Mesa Otabe o wogan ha want me condemn edifo no because of say Mesa Otabe oye typical MPP ni the time na asofo ni bi e declare ekwa eje wona so say ekufo ado Yakobon na yini bai a omusi Mahama kwasi anyina no na Otabe na wahi say ne ateni na difo no say na nyame yi chi omuni say John Dramani Mahama besan babio na nothing can change no matter what is John second John Bible esa babio no wa beji Ghana fo afia nwchire mu a na difo no asema be mu a obeta ake wo we attack and odiba etia Dr. Osu be pa say ono ne nya adwen ne ono ne nya adwen chena Berafumenti me wase asori e wa asofo ni mu acheze si ya no bia wona adwene obi a wona nti ase enu nti amadodo na aka wo mo ho aboma enkyere kyere sofo bi e dia betu dwane wo mo kyere mu a wo mo ne nya adwene kura titiriwu ene adifu akese a wo mo wo manyi mu achese papa ma yeti ase ase 95% of pastors and our prophet wo Ghana haye fake no wo mo bu ofupa wo ma sori wo mo se neyi ensam dodo na e na wo mo beka e dia fasa ensem we hu ene de mensaka prophet na ya o se tutu dodo na friend odifo 99 mene ne bedon sem ni mu asuko na ansa na make ayo sa ha yetu magie so subscribe like na share video e fama me na Facebook go be on so sabe ya upload bia toma won sabe to me aken share na wanya bi susu etie ka me ho ani e ma na kwa mama joso na ne ma mutisi Kristo da Roma 18 kwamkutu die bia e boko ya papa ababonti abeka ne say 95% of prophets wa Ghana aye fake ebra what is asem no say na wosifa ne say wo yodifo enti what is asem no wo fa ne say mama jira kwa kese wisu me fa ntia kese ma otumfo yewra asateman wra na asante hini na me chia me retire COP Kofi Boachi Ghana Police Service ko retire penye pa no na me chia the current the former IGP Dampare say Rade Eshenedi na Rade Kano na Rade man kwatintin mo my Ghana dachi elefen ye ma yasemos sister oka Amos 3 oka Amos 3 verse 7 Bible say Nyankopon ansa Nyankopon be yi ni hinta sans Nyankopon no be kasa no of kana asem chi obi kekewo oka cheni na for di for so tini yo se den ansa Nyankopon be ka bibi no anaso be yi ni hinta asem pie no enyo bia ka Nyankopon ye den e de fa ni so e yi kire no o de fa na kwa e di for so etimi me hu se esofo di anyina ha no omo Nyankopon di ka from first e edifo omo ti di omo Nyankopon from first e wo
wo chro sem no anas ewiase wo beka ma sempa no e difo ko edifo yakopɔ da ne ho adi kyerɛ omo omo no mo di yakopɔ ho adanse omo no mo ka ne yakopɔ aka ebemu Moses no eden Moses difo Joshua no eden no difo Abraham no eden no difo Noah no eden no difo Elijah no eden no difo Paul obey difo what you say they say David they say Solomon it's the omo di Kristo ho adas akese no John no nyina Peter no nyina no omo nyina be ye difo a omo no be di Kristo ho adanse tieni yo eti difo no edi kan buy ansana teacher for no e buy adena miensa tete no difo enti asole difo enti asole tieni ye omo be difo bia onti asole omo mo ti asole na teachers in gospel yawo evangelist and the pastor odifo onye pastor odifo onye evangelist and evangelist onye pastor evangelist follow up evangelist ona mo gina market omo gina care ho omo na mantem ana so hia wo care mo kura na pese me invite to asole omo evangelist so do ba nyame fia ni yakopon supa no ntoma de ni siwo se onjira trosem no so no fa kire ye den emra no ono so de ni kire no be den ebe ma as a teacher ni onjira classroom a o kire ade o ya clear de this one de ni kire ni the more we are odifo no wo ministry no masafo no mo no onti edes ni chen yo onti asofo ni chen yo onti o nyina o machi Papa ni so no oti omo nyina machi etenam so to machi no wa obewra so dem bia enam so nyakopa bi na ne ho adenti no wo bewra bia no ohu obi bia wi tasem nyina an ya me ayi akire no it is a sofo our teacher no edi kire ne be wi a sofo kro ya be lady pai bo wudi kire no mo sa kire ne nyina echi no na odifo no so asole no acho say sister Bray ne yakopon yi kire mi efa ohunnie what must say it said odifo no yi hinta sam kire owi a wo so beka se papa pato no ka nokre sa da tie wona me kire no eti ne ehia ni say ada so this papa say se maye ni den na me ho ato me just bia me wo fa ase me nana e bia mo fa mo amisuo e bia esum na akata wo no be ye feel so no dey so abon pa go so that for the go so e odifo adwuma ene akwankyere jena no oyefo na ye oya no e be ko esi a e ye gidie ne yakopon akwankyere de ma no wo so no mu ya e ko edifo adwuma no e de kaka se ye banya me sumo a e ye 3 evangelist pastor prophet ne e ka ekire ni apostle doctor bishop 99 prophet 1 a title what temi yo enka adwuma no ho a title sa apostle bishop doctor no e be ka ho a title I say why ye adwuma na ko wonim na nyakopon wa do nyame mu no let's ye bo abaso body ni ne wehi they say na wa school now we ya de na so ye SP eti abaso de wo mi say omodi mbo wo Kristo mu no omodi bo e wa adwuma no mu no ko fa so de twa akra no eso enipa ani eso nyame ani de say ye fa doctor degree ne de enka udin eti ne bebe for doctor sister Efia doctor sister Abna anas apostle bishop na de aka ho amon e omodi mbo e wa adwuma no mu but enemre no me can be say most of the asofo no don't know say they are prophet. Most of them no don't know say they are edifo. Because of say ye the bibi asebi
etu ya adwuma na se de kasa bitu ya adwuma se edifo sam no o na sika ho ba menya kwa kire mo obu won oni edifo sam gift no wa ma wati asole no wa mo bia kwagina kwan so no the information man no de share kom edifo sam so no magicians omo mo kom motia omo mo kom tigali omo nyina ba wura adwuma no omo mo ti abosom so abosoma no e ba wura adwuma no say they are prophet omo the bible na to bosom no so omo so mo ye edifo and asofo no bi ti say Dr. Mesa Otabe no mo omo squad no omo so omo bia omo ti Bible school omo squad ben so for bia we Bible school bia e squad nothing na me be Bible school ye mini squad because so for bia we Bible school bia no omo nyina omo squad no omo asofo ni bia Bible school e kire kwa fa so ye hye nkom edifosem eni sanete edifo no nyame ne de adom ne ba na se sofo wotimi show bi kom say sister bna obe nyakopon so be ye na adwuma ti ko fa na adwuma na ya enye kom hye yeso obe nyame adwuma yaka ne trasa enye kom hye ese ni pa ko no kira sofo ko no odifo ko na se wotimi kira wa duma nyakopon de mawo eni position yesa wo gina edi ka na asem so kira na se genuine baby abagina no so beko wa no ho a unya aza unye kotompo ba so fo ne sha kom say me hu say nyakopon say ko fa na adwuma ya na obenya me adwuma wo so yaka ne sa trasa no wo so wo di akire na me ko Bible school wo yale wa yira kwan odifo se ne nsam a ye papa Dr. Mesa Otabe eken enne ne awo kan ye pepepe se asofo ni bi wo hono mu a wo mo de wo ma dwene ne hye nkom enti se ne se Mesa Otabe ba bonte be ka se 95 of prophet no eye fake dia se nya asempa no wo ka owo njira so wo me fa na no twifom because owo njira so wo baby a me attack ne say omo ka hu bi ene ma asofo dodo na ehu omo jira bia e wa dwuma no ya papa Dr. Mesa Otabe no omo ka hu bi e di enti me se me e bo ba na ete me so omo ka hu bi ni say Bible school na mo bie no nipa no Bible school oba ne sen wa bisa ne say o Bible school sen o be tinya mi asem ana so be sua e de akoboa asafo na wo mu ana say o de kote wo de mama sika edimoni mu kan ethiopia obi a baba edimoni bia no say sika wo mu eti na oba sister se na ko tuma say wo na baby a mesi menene enya adwene say enye nne na Otabe osi so ana obuo a ewo mes Dr. Mesa Otabe ho no respect and eson enye kwala respect ye bonu pa o man no mu big respect but at the 99 cross 2016 Tama 2015-16 Tama edifo ni bi e hye nko wogan ha say John Dramani Mahama a oye NDC ni o te kunyam sa mampanyi ono kuma Tamex moja woni sa no ye di efudaka makomako 99 aswa no ne yene Dr. Mesa Otabe o wogan ha want me condemn edifo no because of say Mesa Otabe oye typical MPP ni odifo wasemi me ko muye oye strong MPP ni the time na so for ni bi e declare ekwa eje wona so say ekufo adon Yakopon na yi ni bai a musi Mahama kwasi anyina no na Otabe na wahi waye din umembes egu aso dem okomu di wo mu umembes egu aso dem okomu di members no obi pe just come 1000 Ghana cedi e da ton ade onya eso covid bai no
asɔfo na ni Ghana ha o kru 1 billion Ghana cedi e de koma Akufo Addo say onje no ofa so ano aba me mesusu ebre say ne ateni na difo no say na nyame yi chiro mu ne say John the man mama besan babio na nothing can change no matter what is John second John Bible esa babio no wa beji Ghana fo afia ho kire mu a na difo no asema ba mu a obeta wo we attack e no dey ba eti Dr. Osube Pase ono ne nya adwen ne ono ne nya adwen chena eti meme ifo a Osube Pase so ti ne Osube Paka is true odi for the Osube Paka ni e true what ka say enu ye true but ya na abrebia ne ka ne say mo na mo ye difo a mo kire say onyame de mere ne nna na ye adwuma enti na wo ka ne say sa bre na ye papa wo ho na nkom sha hodo e koso omofia prophecies ahodo na wa mekasa no hu ne se bia na sa abre ne nyame ma ne kwan se wonka ana sa abre ne e ka ye de e wase wo ka no na nya sa abre ne se so wo kan ti afi ne nyame yi puma kwan a kire ne se bre we ne bre se so wo ka ho ase nyame aka hwe an kire no oye MPP lusu odi fo na woni me se nyame aka hwe an kire wo tabe nyakopo aka hwe an kire wo tabe onyina so ne se me kire so ne se ye hwe 2012, 13, 14, 15, 16. Na ye asofo edifo na asofo. Ana mu campaign, ana mu message say Yakopo say. Na na do ni mreni. Enu kwa na e send be one too harsh. When I go school man go school bi. Bro for na nya bro for na sa. Na too harsh. That time no, o what to me say. E so Bible beka say, nyame difo enkasa sa. Ana Yakopo akwa enkasa sa. Because ye asofo no ye gina hunemu ema Awurade. Ye Yakopom anafsimi ewo hunemu Awurade. No matter what it is. Se sofo no so oye nema bia emfata kra na. Kra Yakopom ni nani ede. Edinechi. Se sofo no be gina pulpit so preach a. Nyame hu kokko na bofo ebe ka no pulpit no so. Oba hunemu a abafo na yoboduma bi omko. So for preacher, that's what oye fake. That's what finya me kura na. Nyame din of this starting no. Abafo no jani chen. Omo guide no. Nkokon e de ni ye adwuma. Because asem na e ba na nyame asem. You forget about say bia owi a okotra ne boso so. Ba na e ba na nyame asem. Ti nyame asem na e ba ne de. Nyakopo eni di na asem achi. Tell you, Nyakopo na ni di na asem achi. It's nothing na me fi nyame. Na makoto koteshi na masa Awurade yimi be dua sin chen baba hu gogo betame mu fa beka wasempa na asema ebe tra o mako maso na o ma efemo aba nyame dina this start here edo wasi be preach ni ma be kono no me kono hu kokon asem kamu ye be wie no na nipa na etie mu no ebi ma famo aba what is here yeah but na dey be person ka otabe emra body be kan say menu asofo mesra mu say mo property so na mo de ye campaign for politics no mu jai na property na o jira so no Yakopon fie onya ko jira so wi a ohia asempaka obeka asema emu odu ebe chichi obi re ebe saka obi ebe twa obi fi bone ho ohono mo no property no so no oni abofo na etena ho oni Yakopon na etena ho enye politician but se oya obi bia wie na bia why no bebe wie obapon asole a na so beka wamanyo sa asema o tumi so timi den o timi ka na property asem a wo kan se wo gina na property so a sa brand woni abofo na wo property so sa property ya so no ya papa me ate ase se tumi bia anhye den ni sa ota na property no sa brand na so because ko aya asofo asori dem ni ade a property baby esi no na ya ka ne se altar ba ya papa enso me ate ase se altar ne de ye dua bi keke ene ya nwini na esi wa ye gina so akanya me asem enti se waka se obegina ne property so a woni abofo na ye adwuma enti e wo se nka odi sa property no e de ekwanya to wo ka kire nipa bi se omunya amanyosem ba se si onu so me ehu ne se property ne kora na wo ka ho asem no
to me be any to be not so above for Ben on your cassa. Mimi aba. Oti we obet ma create wo personal altar. E wo dem. Sa altar no. Enye obi a na se etimi wra ho. Wa create wo personal. 99 met ma create from my personal altar. I want to imagine I am me pie bow. Obi antimi cross obi antimi ma itina Muslim for baby oye ipa bow no. Obi anko ho. Anko ho. Cuz for respect everybody. Thank you. Ye ma so dem. So for bia ni altar na ye fa. Any puppet. So for bia puppet so na ye altar. Na bi say Dr. Mensa altar be say all starting evangelism work from the beginning. 1900. Ah, odi do baby odi edu no. Wan kat ni member say, mo be so altar mo. Ana fa mo fa sika beto puppet no so be ka wo ha wo kire puppet na ana. Onye bi dana. Eya dia wo waye bi atwam ko. Ene na wo di wo ho, e wa dwuma no because wanya no benya wa dwuma no ma wie. Eti me condemn ade bi a waye bi. Ene so wajai. For the beginning, yeah, sister, authority enya izeu. Ene okoti asori no this car don't go. Man try. Cuz I'm for this car na twi akra. And this what happen no mutama, daka wala no mutama. Ene de oh, udi na chi kwa wanya hwefi mu kwa na udi na chi obetima ba sori abebom pae. Bene so obi abedi wachi bia mo ba bia no pese o man ska ene Shabo Boys who start new ministry na who start for fra e pa for fra and aso for fra who ni Bam Boys wo ho wo be high on ya how if I'm Shabo sa Shabo no omo gise ba fa singer drummer keyboard the part 3 way with the first part 3 way son of a mom sister send so dia cha okra na 100 Ghana ba mi say 300 wo be wie no asofo a oka ho ne nam omo yesen with the first ba ako wo ma ne sen wo so be so man bi se na be ya na ne baji a obedi wachi de bia eze wo so man wo square one man cry say enya 100 Ghana I say enya 400 thank you o members no omo ba cancel no e de ni papa ko mienu me se be baba omo ha no be ka no e be ka akoma lole fe ko mini bi iso ma lole fe fa se no so be 100 Ghana na say 500 5 million ko wie no ansana wangasa otienti a odi kwa asori nya obedi nya mai so ye family man eso nya obedi ni ska obese no ma oyire no ma nya mai eti na asori no e dey obokase ba otabe no town no na eti sa ya ba na ye pon a ofere ye pon a omo se nya oti asori no ona eni dia wet me dinechi ama oshu bakokwa chia be na no enti sa the nationality no sister e sika seye etina me mbremu asofo ni bi se oton oye me mbremu omo se oton bibi me mbremu omo ni gidie no de yesa de no enya so oboni timu na de debi me mbremu omo sister ena me ka say se wako TV so a onu me eta onu ska moji ebi ji 100 million 10,000 Ghana cedi for busu bako pe sa busu bako no obakaso 4 times pe wiki bi abakaso 1 e say 100 million no ahye se yakobo amwa na o message na o de ko no enye message e hita ni baba hwe ochi kwa ba waboka radio 30 minutes na say me ko Adum FM Adum onu muska mo jime radio mi no mo jime what 30 minutes onu ska mo jime 22 million 30 minutes one hour man bisa one hour kwabo because no Kasapa FM e di se Adum na Kasapa onu no moji omuji 1,080 million 30 minutes o e se 30 minutes we ensun ni message na odi ba no e tin sembe na obeka e beka ni pakuma nyame amwo nyakopa mo message mu odura sister
oba ko to sika go free asɛm odifo na nsɛm wo e papa yɛ kan me didi sɛ bi wo hɔ no mu a enti asie wo mkyerɛ sɛ wama yɛ hu sɛ difo ni bi wo hɔ no ma umblemi wo mo ɛyɛ gidi a wo mo no mo de yɛ adwuma enti sie papa bɛka sɛ onyame nkasa mfa difo ma ɛnka ne kwan so wrong ne wrong na ɛyɛ ne sɛ wrong ni say o say 5% pe and then wrong a difo no most of 40% they are fake 60% are genuine ntinka peso ye percentage ni 95 and dey call it's too much sa na chekere obi o chekere ni bia so no chekere for so no most of 60% they are fake 40 are genuine because 60 ni ya be wura edifo sem a onyo difo ota be no group no dan ka wura no group no because omo no ota be nda ka omo no omo nya edifo eto obi onye odifo bia no o condemn edifo adwuma asanka ni nyina so ye nipa ba ko adwuma na ye won but omo ye edifo omo ye ekyerɛkyerɛfo no as a teacher for no enam so omo position no enipa na tie nyamesɛm amabrɛ enipa pepepe bibie hunti no omo nyina adafeti road no abɛhyɛ edifo sɛm sister bona me kyerɛ no abɛhyɛ edifo sɛm eti edifo no so no nya odifo bi onum fom bia no odifo bi ye gye no onum fom bia no yakopo ma na kyedi kase a otimtiti haban nyina ka ho so onum fom yale ni bi won me ba ehiafo to me yakopo di sha haban mi yes sa to me no so no obonsa so di to me bi so ma motia dwarfs ana motia so di to me so ma ne bi if I'm dinsini obi dinsini bia no isu motia ye wo dinsini a waso adwuma na obi nkyɛn ene wo dinsini so a yakopɔ kasa sɛ ne de adonte ne de e ma no sɛ kasa afia sister bna wuti wasie no ye kasa sɛ ya adwene wo baabi o ne yakopɔ ya dua bi nitase ma de akyerɛw e bi ye wie show na ba go hwɛ sa dua na kyiri kwan yakopɔ na di ma o ene wo ne motia na afa no Jese odwale edi ne pefini ne hunia ma na konde e ka ne pebia no framotia na motia na ba na chamotia ne se yale se na ba me nchen me pedro e de asa na yale na motia na kire na haban ko a okona re de onkote odi for ya bra na ya ye bi e bepesi edi besia na ye di sie kura no osama ye hu so se asofo nya ye ni wiase han me kwa da me nya sofo asofo no mu nya wiase han enti ne to de bi na mu gina ho na mu ka nsem kire nsore ma na asa mu on pese mu ginya me adwuma ye mu kire se mu ye nyame nso mu ye nyame mu ye nipa enti se ya na wo ye nipa no ene ma be ne sese wo ye ma asore ba ne hu ne se enya wo na wo ye Jesus Christ na wo ye Yesu nsi anemu eno de mituche e mama salute no because of say I saw for do na with the kind of arrogant any enmu dwakasa any ahwanran no that to ni members so aso no de onwu obi aso bai aso no de ni fie nipa bi enwu da aso no de fridge no de onwura da aso no de onya boni da sister we are clear there aronya clear ya make sure onya ni say sinya me di adoma chede ma wa sinya ko pon frɛ wa obi obi sinya nyakopa fa ne bia no o nyakopa anam sini e wo hunemu wona oye hunemu adwuma me rade hunemu adwuma no rade na na abofo e na ekon e de e ma wo ti se nya me di adoma bi dum wa se ahanta hum ne wo mu no mani fiu mu me hu ni se omo mu ni adom no e na omo wo ahantan so for be one man ni member kwa the channel suru nothing na me no best me no be di agro eduma ni salet ye obi one man enye epaibo but time no nya man ni the bon ko man o man sresre no na we yi o how na finish so enye paibo eti so for bia e nyakopo anam sini odifo bia e nyakopo anam sini evangelist bia e nyakopo anam sini eti se
So when you go panam se no gunemu a kai wo say uye nipa betina me de me ka say nipa bia ni wiase na so ni no so fo kwa na so wo ho hwade bi na me ni asofo bi eye some argument ka bi me say asofo mo say insan ye ese fa insan mo okwasia na asofo so mo boro mo no musa et mo me be se no say insan no nganya bone yes no na according to what if for say we can say dia na je say oh they be listen tie ultimate to asie fitina na na mresu no oma ka masa be sin de egu afase na ye insan more sister obi eto obie ni sport and oto nsa and saska no o de beto ofni oyi tight wom wogidi sheni cry say juma na oye no ye ne yie obi o di fo bia no odifo bi genu bia sister or the application e se Peters e man krofo Peters ne e de we e nua mahogany 20 kramakoti hwentia prekese nyamedua onu se nyamedua ye de sharp application na onuma na se oyam yefia e yinto bro egu onipedua ho yes onu bi da e come rough e atra one day bi na no hwe na hwe ade bi so wa me asofo ne se preach a yesi edwaman ye edwaman ye de ade obi a bema bi se wani gin ho a ma first bema no fon ko fie o ye de ni ba ko no obebo edwaman na wo sofo na wo ka se edwaman ye no wo so bo edwaman ko na wan ko na they say nothing na metu wa me nya 100% yesi loto nye e de loto de loto me na tena me tuwe sister ma son da loto no ma me be yam ga e na asofodie na asofu nyakopom pesa me am sister ba ka say bra oni sika o pa twa ma me sika na me twa mo ti sa agro me this kind man no ko twa ni 3 numbers me di 90 cent the first of me di 82 million and if they start ma so dan si wa brekuma me yes I didn't we no me start no within 4 months e got 5 months no and me so die bio me the 120 million and me start say me to instruments me aso dan na me si ni me konwa na me instrument and me generator no ma ko gina kwan che say ye mo me nya me djuma wo nyakopon na de nyansa ne ma me loto djuma e bi na obi etikios mo ocha a o hwe ne ne ba etmu se ye bone e de ka sofo me ko di America Lotto raffle echi techi no me ko di America Lotto raffle echi ni nya lotto the way lotto spell eni ba do mu lotto spell no LOOTT bla bla eni ba do mu LOTT me man ko school eni ba do mu you see eni ba do mu eti asofo no eti ne bi atechiri ye ho ma ade ne di chiri ye ho sister ye nyaade ni bepe asa to wo fo mi nya wa mi nya mepe so betimi ka odi for yam fancy ha na ye sansom pebre ni entransam no so let's say odo final ways be to dwa ama ye ni asori dwumadie oye ma ya fancy ama tiefo o ma nya tam so hwe ye yakopon shiro bibia adwuma no de ye ho asiwo se be nya adwuma de bia me kas Ghana e be yiye adwuma no so e be yiye ipanyifo no mo de ye ne mo kan no se bi o mu ni wiase a ayefo ne wo eye ne mo eti fafo no mana fra Prophet 99 from was 0550 50 1086 0550 50 1086 krata sem adwuma yare be to kwan mu ya fa wo for the 99 osu ndai be na so ntia se for 99 na echi usu bia abrabo mu bia no for 99 wo outside the country de bia se na me ye no wo do picture ba na hinte obi ya for tama ma me nyinsel challenge of fame any wa chere yakopodi mo just say wo de for 99 mama me kasa me wo de frame me be hwe hwe bire mu wo de bra be hwe hwe bire mu come yakopon shira da was
Adofonom aha na brema akwan ma ye de enkomo nyina esi ye Prophet 99 ena mensa kan studio ha nkomo e course ya dwenkyere bia no bomodin so obefa comment section ho e de amma me na afei so wa subscribe ya like ya share video e de ma channel so na ba bell no so se be ya video e de betum bia obenya bi hwe na wanya bi so etie dwa so hema ena meje so ye be se hye